Masunton, kapusanan si kayo. Siyak, sumaisтрaya natin at Health 1, kumatdon markahan, Module 2, sa titulo to ugalian sumalini sa dagam at loob yapong. Kalila tamanaral tila. Ang tuntay natin, kasumpalya aralan iyan module na pagyasari gugaw at na ipailiwawa so kaimportante anya malinis sa dagam at loob abong. Nakakabatan iray dugan ugali ang napagyatumbukan at palanglinis sa dagam at loob yapong. Bago tayo manaral, pawilan tayo natin so inaral tayo. Kapigan nagagawa ya walay polusyon na dagam. Nananang yung irayan talurang litrato, aya sa mga ipapanang ya walay polusyon na dagam. Anto iray sengegan ya walay polusyon na dagam. Aya ramay bengatla ya sengegan ya walay polusyon na dagam. Si kaday mangiitara polusyon at dagam. Bago tayo umpisaan, so panaral tayo, sukayan tayo natin so sa kaya kwento. Sa titulo to, sakit ya manlalapo at marutak ya kaliber-liber. Basang ko natin so sa kaya kwento. Si Cora at gabagabay ton mangitayak na dutak. Bantak liman basyudya. Agto iisipan niya makapuyad laman so gagawin to. Agaw-agaw at bibili na ng ina to, yaman linis na kwarto, tan ang bangas so naangob, tatagam, tan marabok sa simento. Balet, sobray ngiras to, aga uno-unor. Sa kaya kabusan, alil diwa so liknaan ng Cora. Inawit nan inatoy at tampol at ospital, tatin mo kami asma, susengeg na marutak ya dagam, tan marabok ya kwarto. Lapod impan sakit to, amo tuk ng Cora, solingo na ginawa to. Tan imbagatod sarili to, yala ng lanman linis na kwarto tan abong. Kasumpal tayo natin na basaan may kwento, suriin tayo natin. Sa ikawalaan niya mauya kanunutan, tan panagugali at panaglinis ya dagam, at loob ya abong at balag ya makatulong at abig laman. Naiwasan so, nanduruman saki-saki ya singa asma, yaman lalapod dabo, kimikal na naangob, ang banget tan marutak ya abong. Sansay kumadwa, mangiiter ya preskon liknaan, ya malinaw tan kanunutan. Nanduruman tutumbukan at panag-ugali a paglinis a dagam at loob abong, eskwilaan tan opisina. Say una-unaan, lukasan susare bintana, tapyan makapaway so ang banget a dagam, tan makaloob so preskon dagam at loob abong. Say kumadwa, iwasan suman sigarilyo at loob na abong. Say kumatlo, ag iloob sa sapatos o dino sinelas, umpian wala dimigi edutak ed saraya. Sansay kumapat, ag ititilak ed loob abong, eskwilaan o opisina so dutak, ibasyo ed dugan bantakan. Sansay kumalima, ed nanduruman tutumbukon, ed panag-ugali, ya panaglinis sa dagam, ed loob abong, eskwilaan tan opisina, say ugali ya malinis so loob abong, pian makaangob na preskon a dagam. Kasumpal tayo na aralan, so nanduruman tutumbukan ed panag-ugali ya panaglinis sa dagam, ed loob abong, eskwilaan tan opisina, nangnangan tayo natan, pabulaslasan tayo natan so inaral tayo. Nangnangan mo irayan litrato, jad pa ka nangnang mo,
Marakip kasi so angob yan naaangob mo no wala ka loob na sayan kwarto? No si kayo gabayod ya, so manaya mo sayan kwarto? Itdan na check so kakon no say litrato at mangipapanangnang ya panag-unagali at malinis at dagam at loob yabong tan ekis no anti. Unaan, atipon su basura at loob ya kwarto. Say kumadwa, lanang ya kakapot su bintana. Say kumatlo, mauksoy akakargad kabinet su sari libro. Tansay kumapat, akay kaya su kawkawas anggad iner. Itantay natin niya check or X so mangipapanangnang ya panag-ugali at malinis sa dagam at loob yabong. Unla tayo natanad kumadan gagawaan. Say tutumbukan, di na susari manuntumbok na litrato amang himpapanangnang na panag-ugali at malinis sa dagam at loob yabong. Kulungan sa letra na dugan ibat at papel. Mahusay, natan, ulatay natanad, pakanunutan tayo. Tutumbukan, i-drawing subituan no say balikas at mangipapanangnang ya ugaling malinis, tanbulan no anti. Unaan, mabet-bet ya manlilinis at loob yabong. Kumadwa, ibabangat iremembro a pamilya ya agman si sigarilo at loob yabong. Sansay kumatlo, iluloob ang gadloob ya abong susara tsinelas ang gano walay dutak. Say untumbok, ibabanta su dutak at dugan basuraan. Say kumalima, iluluka susare bintana pen umpaway tan makalob su preskong dagem. Itna nata na bituwan, no duga, subalikas na mangipapanangnang ya ugalin malinis, so abong. Bulan so i-drawing no anti. Ulatay natanad gawaan. Tutumbukan, pilian tan kulungan sudugan letra ya ubat. Basa ang kuraramay sitwasyon, san pilian yung letra tan kulungan sudugan letra ya ubat. Unaan, gabay nin agim na lanang ang malinis so abong, piapyan marekap kuno. Dinan at sare manuntumbok so no pagtunggawaan. A. Iluobad abong so inusarya sinela sad paway. B. Urasan susaray platon akatiyangyang lababo. Letter C. Iluobad abong so kumpunin aso. Say kumadwa. Dakal so akatambak ya pinanakanan at kwarto ng ana. Anto so no pagtunggawaan pian makaangaw ya preskong dagom at loob ya kwarto to. A. Ipaway tan ibanta so pinanakanan at dugan bantakan. Letter B. Panisan tan iyamot at gilig. Tan letter C. Sakuban iray pinanakanan pian aga nanengnan. Say kumatlo, pista ed umayo. Anang nang mundakal su uurasan ed lababo. Anto sunupag munggawaan. A. Urasan niya tampol pian agaunangob. B. Alagaran su ateng ya manura sa plato. Letter C. Alagaran yung unangob antes siya urasan. Sansay kumapat, lanang yang mantatakatak edutak subulirit mon agi. Akalaog su kawustan galaw-galaw to.
Say pinanakanan to, iti tilak to anggad iner. Anto sumarakep na panangibangat, ed agim pian marakep so panaayaman nyo tan makaiwas kayod sakit. A. Liwat ng suagi pian aga mandutak. Letter B. Agmula iimanoan so pantatalang to. Letter C. Bangat ang suagim panunton malinis ed abong nyo. Sansay untumbok, akinat importante sumalinis siya dagem ed loob abong, eskwelaan o opisina. Letter A. Pian makaiwas tayo ed nanduruman sakit, yan ni iter ya marutak adagem. Letter B. Pian makaangob tayo ya preskon dagem, tan unlumong suliknaan. Letter C. Amin niya abitla. Natan sarasaragyulan ubatan susisumalan. Wala tayo natin at sumalan. Tutumbukan, pilian tan kulungan so letra ya mangipapanangnang ya dugan panlinis sa dagam at loob na abong. Iyara may litrato. Very good. Mahusay, say kaaruma na gagawaan, isulat sa limaran akasanayan yung gagawaan, at panaayaman piyan na iugali sumalinis sa dagam. At para sa referensya, hanapin nyo K-12 Health Curriculum Guide, Science for Daily Use, RMDS Portal for Images, canva.com, at google.com. Salamat sa impandangalyo, siyak sumaistrayo, ni Sinayda Isuriano at Malasiki 1 District, malikita, yadimangal kayo.